हें सूर्यगिराण अंदू वर्साचें निमणें. हें गिराण कांकणाकृती आशिल्ल्यान ताका चड म्हत्व. कांकणाकृती म्हळ्यार सुर्याची कडा दिसता जाका रिंग ऑफ फायर म्हणटात. गोंयांत ब्रेस्तारा सकाळीं 8 ते 11 मेरेन अशें सादारण 3 वरां हें संक्रमण दिसतलें. Tomorrow, 26 December 2019, we are going to witness one of the most dramatic event in nature, an annular solar eclipse. And we will get to see a fire ring in the sky. Between 8 a.m. to 11 a.m. The best time to view this eclipse will be 9:40. That is when the maximum of eclipse will occur. From Goa, we will not get to see the entire ring in the sky, but at least the 75% of the ring will be of the sun will be visible to us. Each one of you have to come out of your houses and witness this rare event and observe this dramatic play between Earth, Sun, and the Moon. Now, to observe this event, kindly take certain precautions. Do not look at the sun directly with naked eye. Do not use unapproved solar filters, and do not look at the sun's image in water. गोयचे असोसिएशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रॉनॉमी ग्रुपान वेगवेगळ्या सुवातींनी हें सूर्यगिराण लोकांक पळोवंक मेळचें म्हूण वेवस्था केल्या. पणजे जुंता हावजांतले पब्लीक एस्ट्रॉनॉमिकल ऑब्झर्वेटरी, वास्को, सांखळे आनी मडगांव रवींद्र भवनांनी, म्हापशां बोडगेश्वर देवळांत आनी पर्वरे विद्या प्रबोधिनी हायस्कुलांत ही वेवस्था केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.